Mubango wa Kazi Mtaani wajiririo wega na makiri ma mbeũ njĩthĩ makeo kanya ga kwĩyandĩkithia kuma ituri ciothe bũrũri-inĩ. Ĩndĩ mĩeri ĩrĩ ya ũtungata ũyũ andũ ethĩ nĩmanjĩtie gũteta gũtebebio marĩhi-inĩ ma wĩra ũrĩa marutĩte. Mwena wa Isiolo mbeũ njĩthĩ nĩmaigĩte mĩro thĩ kumana na kĩrĩa marauga nĩ kwaga marĩhi na arĩa makinyĩrwo nĩ mũcara wao makinyĩra ũrĩa nuthu. Mambo kwa ground ni tofauti. Hapa Isiolo wale walifanya wiki mbili walikuwa wanangojea kiao wiki mbili, walilipwa wiki moja shilingi 2,200. Unasikia? Hiyo kwanza ni dhulma kubwa kabisa. Kwa sababu gani? Wakati Uhuru alisema hii pesa anataka kupatia ingie kwa mfuko wa vijana, ilikuwa nisaidie vijana, ilikuwa isaidie mahasla, ilikuwa isaidie hao mama wasichana wadogo wadogo ambao single mothers. Lakini ninashangaa kwamba unalipa shilingi 2,000. Hiyo 2,000 itakusaidia wapi kama si ile 5,000 Uhuru alisema? Marauga ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ makoretwo makiruta wĩra na ũritũ wa wagi wa indo cia bata cia wĩra, ũndũ ũrahinyĩrĩria arĩa matarĩ na ũhoti wa gũcigũra rĩrĩ mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19 ũmagũmĩire. Tunaumia vijana, tunaumia sana. Na tunataka kuuliza president, mbona alilaunch hii kazi ya mtaani akiwa anajua itakuja kuleta tawashishi baadaye kama ile ya NYS? Na tukiangalia kwa face ile wakati wa wenye walianza wa kwanza na huu wa pili, wale wa kwanza kuna wale walipata na kuna wale wajapata hadi wa leo. Na hao wa pili kuna hata wenye wamepata lakini kuna wengine hata wajapata hata senti. Gikundi gĩkĩ kĩrĩgwo gũkoretwo na mũthutũkanio ũrĩhi-inĩ wa mĩcara, arĩa marutire wĩra mbere magĩkaya kwaga marĩhi rĩrĩa marandĩkirwo thutha-inĩ makĩrĩhwo gĩcunjĩ kĩnini kĩa mũcara wao. Kitu ya kwanza, hii pesa ilikuwa ikuje tusaidie sisi kama wana youth. Hii pesa haijatusaidia hata kidogo, kwa sababu kitu ya kwanza tuliachana na bangi, tumeachana na kete, tumeachana na kuber, tumeachana na tumbako. Mogoka yenyewe tumeiweka chini. Tukuje tupafanye kazi kwa bidii ndio tupate mshahara, tuende tulipe rent, tulinunue chakula watoto wetu wakule. Sasa hii hakuna chakula yenye tumewekea watoto kwa nyumba, tumefanya kazi na tupati chakula. Tena hata hii kazi wakati tulielewana ilisemekana kwa siku ni 455. Sasa wengine wanapata 1,400, wengine 2,000, 2,200. Mwingine hata tujapata shilingi, kama sisi tujapata hata shilingi. Amwe ya marauga nĩmereire gũtiga ibaro iria marutaga marĩ mwĩhoko wa kuunĩka na tabarĩra ĩno. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene.